29 minute. Bismillahirrahmanirrahim. Jamiyat Salaf ge amil da ofeddu me kamava 29 minute mi programa ki dini adi ijtimai eki mawdutaka alyalwa lagin kuriya gendiya programe deha solwana ahar ofeddi mi programa ki tafat eki ilmverina mujtama ginaguna khidmeta ke koraba mungendawa khasa befulunge baveri umaya ko kuriya gosfawa programe mi program ge nodiya novana episode fahu digu muddataka program medu kende gendiya mi vihatana program amunna hame genestifa wani jamiyat salaf ge YouTube channel jamiyya ge Facebook page jamiyya ge online radio kamgawa radio salafun names hataru ahar duoge medukinu mukaffahu mi program adum wujudan ayru jamiyat salafun wani e jamiyya ge amilla TV channel en ufaddafa ehen kamun amunna mi program den rasmi konfenigen dani jamiyat salafuge amilla TV channel kamawa daris TV ege turun jamiyat salafuge YouTube channel umves mi program balalumuge fursat libena amunge warabbodu tarhiba eku kuriya dia 29 minute program ga islam diinuge ekeke hukum taka gulegotun gina filawal take genes diinuge iturun mujtamaga hinga bodati eta masalata ka wani alyal waleifa egatun ijtimai iqtisadi siyasi mawduta ke iturun sihata koliwar adi zuwanu na gule eki mawduta mi program ga wani genes deifa 29 minute program khasa wefawani mujtamauga ewagote gahinga ijtimai gotun kambadu huri masalataka adi alwala e mawdutaka wahaka dakka program ge gotuga adi mi program ki belun terin shawgweri kurwafada e wagote ga mujtamauge halata gule eki mawdutaka edairain fahaga kolleve eki befulunge fenilumaya ko kuriyada program kamga wati 29 minute program adun reboot kurevehiru tafat eki rahatakayku itbar hife dini ilmverina eki daira toke khidmet teri tajriba karun inshallah fenigendane product ge halal jabato ini alaman hon nubele geto deke mihun eba buneye emihun nan ebe usas kureve ena edani hama oriyan alugona mitibi hayigoto war norakka ter marhala Allah taala haram kurvi ribaga teliyat yabami neegi namas vetti genda kon salamet terikam rakka terikam talgona debeni kaakuto edo halgona hiyama hikka debani dinu gadum ya adubunnak ege macchen algon menge tawhid kalimati la ilaha illa allah ghair muslimun wana hama terrorist kange to mikan alon menge bay muslimun nege ti hitamai